Talo fatu I lau mai fo I Samoa le nei fo I tu lau le fiafi. Ia le tua lo na lofa malo na anglelei, tato ia il tau fiafi. O le nei fo I asfai ngā luenga le sfereile fai wani vai aso. Faiva matiute mga luenga sa whenga eisio tato atanu. Meise u fai ui wai ngā luenga le nei vai aso le tato malo. Fatalo fatu le ngang fa loalo, tato taimi le ua se furu lima su valu minute te aile tu la lima le fiafi ia fa malulu atu ona o tūlanga o le delay o le tātou polkalame ona sa tau fa mai a fo le tele o nisi o fufuanga malavasini o le nei aso le tele o mta upolo o ngai meisio tātou atanu tātou ofisa nei e fa talo fatu le ngang fa alo mai mo mai esio tātou atanu I ona vai ngai sese ya me se fo tapu I mau mai Samoa pa ia malolo la lampa pa o ia tunu mamao fatalo fatwa ile ngang fa lolo nei tu la leso ia alfa mo lava o tato por kalamene nei pelo inga la tu stala ia mal tato official pa le mia ono nisi o mata upu sa tala no ina nei vai aso el kapineta to vo manisi o mata upu taua ta lavan tato felo ia ono le fa manino ina o mata upu taua wale manui o sio tātou tano. Ta upu sa tal no ina ka peneta I le vai aso na aso de nei, sa whai unga whono inai le tūlanga o tino I tupe ua tu inatu mo le soani I le mamalu o le atunu e ala ino ngā tupe ese I le ngata ino ngā tupe whatino ai tūlanga tau pisinisi ma le awinatu o loi fafo apena fo I tūlanga o nonga tupe I tūlanga o le tātou whataunga o whanua ma whale ma mea mwapena le tātou house cooperation. Ia malamatau pu I tūlanga o le atina eno pisinisi laiti le tātou business hub o lo masani le tātou atano. Matau pu momoe wha manino ua wha matuu le tātou kapeneta le tūno I tupe 3 miliona tā la le tātou Development Bank. E amata ino ngā tupe amata tu lusu wafe le se la wafe ta la. Ilona tului e 5%. Ma ufa tulanga umalava masani e whenga iai ma ia inga whawha vai tono o le Tātou Development Bank ma na whenga e whai ino ngā tupe. Ma iei lau ilo longa ili o nei no ngā tupe e ile avanoa e tuatuelta e sfutau sanga lusu tau sanga e mal tolu su tau sanga tong iai. Ala maua wha maungo nei no ngā tupe pēwha pēa ave application tonu pasia whai ia ingol wha matu atu o tupe a wano ngā tupe. O tato no ngā tupe mo nā 3 miliona tā la I le au wha ingol no ngā tupe le wā lusu wafe I se la wafe tā la. Se 10 miliona u wha matu atu foi I pisinisi la tau te whaia ngai ngoinga mo o loa awina atu I fafo I le Tātou Development Bank foi. Leo whaingo no ngā tupe ma whai ana whausia mai le se lau wafe I le lua se lau wafe tā la. O le interest po tului so soani no ngā tupe nei e 3% I le tausanga. Ma ua iail tūlanga e whaamawina ele ona iei security manaumia. Ona lewa mata no ngā tupe mai le se lau wafe I le lua se lau wafe. O iai foi le whaatulangana e fuafua le whangaingoina ngā I lua sutausanga, tolu sutausanga, teimi whaatulangaina o neino ngā tupe. A la whamanino umapea whape ave tausanga I tonu, mai loa ia inga whawhanga whawai. O le meta ua o le loa lau whainga o le tupe mwhainana no, ia ma le interest. 3% I le tausanga le interest o le tātou 10 miliona leo mai ana whamtu watu. Tātou whalapa pitonga o pisinisi la aiti 3 miliona. Ua whamtu ufo ia wale vai vanga o tangata umai fia whai a lato pisinisi la aiti tono le tātou atanu. I le vale o le afeta la I le sefuru afeta la. Mai le afeta la I le sefuru afeta la. O le interest e 1% I le tausanga. Ma ua whaatulanga fo I tulanga e ia iai ia le siri atu le tolu tausanga. Ia maisi ia inga wha ale
whaletupe pēr whapea e whaamanuia ina lau tālusanga I tūlanga uma o le a iaia I inga whapitoa. Tolu miliona o whaatulanga ina fo I le whalapopitonga pisinisi laiti. Whalapopitonga tau whale le malo ua avena iai le 1 miliona tā la. A wā ia whamaoninga o tangata whainga luenga me masani tātou Housing Corporation. No ngā tupe e mawhai o na whaatinoina tolu sfuruafe I le 5 sfuruafe. Tātou tului whaatulanga ina le 5% le tausanga. O whātangata whainga luenga mana o mia Carintors e whamaoni e no ngā tupe nei ia ma ua iei fo I whaatulanga na le sfuru su 5 tausanga se vai teimi tu sauno ina ili whaingo repayment o no ngā tupe nei ma la lafo fo il tūlanga o le ai inga a le Housing Corporation a wā fo il whaatulanga na o ia ai inga mo no ngā tupe taitasi. No ngā tupe mo le whaamatu ino whanua ma ele e ei lau whainga I le 1 miliona lea li se lau afe I le 2 se lau 5 su afe. No ngā tupe mwhaina whaia o le tului 5%. Whaatulanga I mo whanua po o le whale fo. Ia e mana o mia lusu 5, lusu whata usanga, lusu 5 tausanga. Tu sauno ina I fo I le repayment o nei no ngā tupe uma. E pe ona whamatala atu la maua wiri linga umo ne neingo nā tupe uma. Pea whaia tālusanga I tonu o whalapoptonga uma nei le mālole o whamatala I nātu la matanga Yale Development Bank, Samoa Business Hub, whalapoptonga le whalo Samoa Housing Corporation, ia ma whale tupe uma ua tāue lunga, ma ua Yale whamoe ia wā vanoa nei ngono ngā tupe nei mole atunu. E le ngata le tālusanga ina mo pisinisi o loa awinatu I whafo. Mo le whaingoa mo ota malawa, e mei se fo I whanua. E mei se pisinisi laiti le tātou Business Hub. Ma e watu ai le whamalo si aua, e mei se fo I whamamla manga, o I lato umolo mana o mian no ngā tupe nei whaasota I sa o mtanga luengo lewa ma e ono uta uatua. Lona lua ua whamalo lo le tu mau le so upu le malo. Au whanga solo ai le suenga le mta upu le nei na SSI le whaiunga na tapena ka peneta ma le whaiunga na whasala la wina. O le nei mta upu sa le te tau o na tūlei mai peitai. O iei le tūlanga o le SSI o manatu na mai le official ka peneta. Ia ma mea na whasala la wina. Ma e wo manatu e ui pe yalo le tula fono e maala le proses e tango fia imta ufa penei ina ia manino lelei ia pola le tulanga no o ia il mafuanga na se e le whaasisilanga a le tato press secretarial. Lona tolu e se laus furvalu afe le tupe le sosoni le tato malo na tu inatu le au volipolo sa mo mo le tamiusanga le tulangi I whapea le Keripeane ma Australia. O lo malanga le tātou au volipolo nei ma le whamoe moe ia e te le tātou sao tātou te ulu whale atuai I isi tau manga tā longa whaavao malo mo le rumanai. Pe on sit fia ia tātou volipolo se tasi tā longa e le iel tel tonunga e te lele anga waa o tātou tamata alo. Ma e le fawfol tūlanga o tātou pine aulo mai nisio tā longa le Pasifika ua maea. Pe tai o le tue whamapueina o le nei au si I le tātou atanu ua iel tel tonunga te relo na sao tā ua e uru whale atuai sa moa inisio tā longa whaavao malo po le Commonwealth, South Pacific Game ma isi tūlanga uma mo le lumanai. Lona wha ua mai on tofi alo ia, to whalingo am tua ia ale vena ale, Minister ka peneta, ma ua iai tūlanga o na tau veina o matau putau ele ma whanua whasao, wa o matua whapea whale ofisa o wa ai tau. O isi on tofinga e iai le ofisa o le whono, ma le ofisa o tinei mu o lea ua tu mai o te toe tau o veina. Mō le taimine nei, ia se ia mai a le lei ona whatūlanga le lei le fionga le Minister, ia ona whapenale en toe whainisitu na inga mo le lumanai. Lona lima, ua mai a le
awirilinga o le interview a tō te fono, komiti fono whawae. Ma upasia lo i el kapeneta le tolus furma le iwa i tū malo. Mo mai al whainga whiwhiringa. Ma i tū malo fo ia o le la whasalawina lo ia. Ele mtanga luenga tinamita mai tai fono e tolus furma le iwa. Wa pasia lo ia el komiti. Ma upasia lo ia fo el kapeneta lala tō whainga tu ina mai. A mata lo ona whanga ioi tū malo ne tolus furma le iwa. Pa mata na whiri la tu tangata whainga luenga, ma whiri la tu komiti whatonu, whauwhautua, ma mata loa le tāpenanga e tauno o atu la solusu tolu le masina le nei, ua lava tāpena masauni e loa a mata lo ia, tala lo ia ofisa nei, ile aso sulua, te sema lua fe lusu lua Januari, lua fe lusu wono mo le amataino ngā luenga pe a e mai le tūlanga o le tātou ngā luenga mo le tausang fau. Pai aso talo manapongi mo le atunu ua to whaina le sa sutasio Januari, whamanatu inai ia le anganga masani o le tātou atunu nei, o le tātou talo manapongi le vai aso atoa. Ina ia whaia le wha moe mo le amataina o ngā luenga o le nei tausanga. Ma ta talo ai matalo sia le tunu e ala I whaiva alo whirima e maise le pui pui ngō tātou I matangi ma wha mo le wha moe. Ia e tai la mua fōi le, tau la mua fōi le ka le sia so whatasi. Tātou por kalame wha pe foi tō whinga uma teita ia I lātou o e ua tai ulu le tātou e ka le sia so whatasi. Le aso foi tai ao, ia e whono wha pito ai le whai lautusi le kapeneta. Ia ma unei mar kapeneta, ia ma le whono ao o e kalisia so fatasi umai Samoa. A moe lava ina ia wha mautu le nofo malama. A le kalisia so fatasi Samoa ma le tato whainga malo. Ma iai nei swinga o lewa mata na tapena le tato malo e ala I le wha moe e wha aua wai le aso le anapongi matatalo. Lua mata upu whataua I swinga lela whatula I mei le tau amata le tausang fau mumua. O le avele so lulu aso vai aso uma o le vai aso whamamaluina I le anapongi mo le tato malo. A tau te anapongi ma le tae au fta tala le woli. Ia e whatulanga I aso lulu uma vai aso le tausanga atoa. O le avea ma aso anapongi matatalo mo le tunu. E ana pongi le tae au, ai whono te talo le fiafi le solulu. Whono te talo wa leva na whatulanga mai le tātou whono te talo. Salo wa ova nei ma le 2 sanga. E tae ua whao popo I ai ma le aso le ana pongi. Lono winga o aso lulu uma lava I le tātou watunu. Whaile tātou ana pongi le tae au, mai le 5 le tae au se I tau le tau le tasi le woli. Ona fono te talo leo le tau le ono le fiafi. Ia na wha mai aila I o le tātou wha moe. O nei wha moemoenga ina ia le ngata e le tasi le teimi te talo na o le amatanga o le tausanga le asu tasi o Januari I tausanga tai tasi. Au manatu le tātou whainga malo e te tau na whaile tātou anapongi I vai aso umo le vai aso. Ma le tātou fono te talo. E lau wha maoni ai tangata uma whainga luenga le tātou malo, e watu ai fo il tūlanga le tātou watunu atoa ina I o tātou wha malu, o aso lulu uma, o le a whai e le tātou anapongi ma le talo, ma le tātou whono talo e masai ai I vai aso te tasi. Nona lua o le a matua tapu ngā luenga I le asa, toi wha maluina. Mai se lava ngā luenga ngā ingo iei masini, ma mea uma lava I le tātou watunu. Mai tauina pēa lo iai nisi o kon kalate mai fafo ma mea uma o lo o sori I sapati. Manatu ai, o la atoe whatu langa le wha maalo singa o le mta upure nei. E mata atu le tātou surisa inga a matango ngā luenga le tausang fau. Mai tasi lea ngā ingoina o le mafua il fono a tae ao. Mai kalesia so fatasi, a mai so lato finangalo. Pe eise si me toe wha popo I luna o finangalo le tātou malo I le aso le anapongi. Mai se le toe wha mamaluina o le tātou sapati.
La toe fua I fo il te me tala yei fo le loa ma mea uma e fua a ngai. I le tala noanga ma whawhia ngai ngā taulangi ma le sotanga ma le kālesia so whatasi uma I Samoa. Ona wha mautua ila I o le polo inga proclamation o le ato lau wina I le tātou ana pongi le vai aso talo le aso su tasi o Januari. O lea ua maea le tofinga tanga luenga o tupe Ministry of Revenue. Tanga luenga o tupe maua. Pa ufa mauni ai le tātou ka peneta le tofia ina o le fionga ia fui maono vai tolo fo ia. O ia le o le pule fau le al tātou mtanga luenga o le mtanga luenga o tupe maua. Ma o le tofinga sa wha mamalu I le solulu e le tātou ka peneta ina ua whitwhilia lo ia le fionga ia fui maono vai tolo fo ia tasi ia il whitwhiringa mo le whitwhiria o ia o la vea ma pule sili o le mtanga luenga tupe maua mo le nei fo I tolu tausanga o la whamaluina ma ua wae e fointu ina atu tūlanga o le whaiunga al kapeneta I un tūlanga masani whafoefoe ai mtau puma ia o loo whaasolo pea tūlanga o ngai ngoinga al tātou malu le malo e lawa le tā upuri nei o loo laua lunga le teimini nei o le tūlanga o le puipuinga o Samoa mai fuala au whaasaina o mai ana whailfontanga whaapitoa ma sui o nuu ma sui prestene o nuu i vai ason te nei ma le mata upu la mua lea o le tai ulu le teimini nei o le awala lilifa mai ai le fsoasoni le pule mamalu ali I whai pule mo le puipuina o le tūlanga pangatia le tātou te iai. E le ngata I fuala au whasaina a oa mio matanga e ala le saua ino tinam whanau mtamai tai tono le tātou atano. Le ngata I lea o le aso foi ana nei e a sa tā pena il fontanga lo ia. Ma tai fono uma masui uma o komiti whatonu al tātou malo. SOE uma al tātou malo, whala pop tonga tu oti al tātou malo, lua su fitu. Whala pop tonga lo iete te fono tu oti al tātou malo, o lali tu tino leo le malo. La tau te ngalua ina le tūlanga o le Commercial Arm Private Business Partnership. Al tātou malo, whala pop tonga tu oti nei. Le aungal nei whelo inga, ina ia avelti ma inga I te fono, ma sui uma o komiti taitasi ina ia lango I whainga whaavae ai meise le nauna watu whaatulangana o polkalame al whainga malo whirwhiria ina ia tina e le leim tanga luenga taitasi ai meise whaule manuia o whaalapaptonga uma o lo a fia whaatasi tono nei whaalapaptonga uma al tātou malo ai mamoli le nganga whaaftai o no le awonanga I nei teimu tele maso walu ia o lo langona lava le fatula mai peo ngalwenga le leisa fatino e tai fono ai mai se foi board members o le tatou I tu malo o e o lo afia mai tangata anu umo Samoa ai mai se foi fala po tonga tu mo ti le tatou malo ia na mana tua I lea pauna o nai mata upu sa tera no ina ka peneta ai te talatu le vano le tatou au tu stala o I mata to we nei ia o lea ua maua lea vanoa. Tu e whaatula I eile tūlanga o le tātou whamoe moe. Ia, o lea ua tau se sila mai. Ia, o whōlinga ne o le tātou sāwari lea ua iek. Whamoe moe. Ia, ina ia tu e whaatula ia vaenga mai tūtina o le tātou malo. Ina ia mawhai o na apo pel tūlanga manino ma malama mai tu tino fa malusia I tono tu singa al tato malo tu ina tuai fa mtalanga o yainga fa yunga uma ma mata upu tau le malo ina ia malu pea ia tu singa ma so se fa mtalanga tu ina tu mo le sira fia al tato tono ia o la fa solo pea o la fa mo moele iai e se lava al tato sa vali mo le fa sala wino fo no sofa fa yunga fa msinonga ai se el tatou sa vali le nei ia u fatulanga ina elu mai fasalaunga al malo ia o umam ta upu fasalalau inai
whamanianga ia mo ngā lofa ia po a lava ma tā upu e te tau na whaasala lau wai ma tā upu tau le malo ia o manatu le aunga ma le whaamoe leo le fo i fufuanga o tātou tāpena iai ia e talatu le vano tātou au tustala ia po a ni fesiri tō te whina ngaloai ia wal tātou pol kalamel ne fiafi Tomo atu ofisili na ujomo kama tulanga le tono miliona le fam tu le fatu petu tomo fam no ngatu kaya mo sostana talaga pe no ngatu kaya mo la tofoia au fatu o le taimuanga le mele mo loa wina tu fafo export developments mo o loa ngosi mo le awina tu fafo. Ia, le vainga mo, sorry, le vainga mo ni tu le tonu ni ona ana tatu le dos fulu afea ana ile selawa. Mo no ngatu no le sa o le vai fulu e se no ngatu na mo business up. E pe le vainga mo ni sa. O development bank e tolu miliona mo enterprises for export development e ingo na tupe na melusu afe se la wafe a le sino nga tupe fo i moltulanga la vole awinatu o loi fafo export development fo e se la wafe le lua se la wafe development bank o no wingo lato umala valo ngai ngoinga tu langa tau fato anga fa moe o longa osi e lei o uma mea mo le awinatu i fafo handicraft ma mea uma o loa awinatu i fafo so se o loa e te whaia e entitled e export ele ele tolu miliona na e mawaino ngā tupe lusu wafe i le sela wafe o le se fulu miliona e sela wafe i le lua sela wafe o na winga o la to uma ia e whaia ia tulanga bisinisi commercial loan business commercial loan. Tasi masina ala utu pisa si o la ia inga pe ia la inga masani al malo tasirol masina with pay a umatele su a umitele su enga ia na lole leave without pay a saude fa unga Emmanuel case to tongio naso a saude fa unga wale Emmanuel wa fa malo loila o ia ile sui o le tatu ofisa o le lava o lo tau bea i tonu le kapeneta lo na suafa so whailo atu munimuli a le sui o le tatu ofisa o kapeneta le ua whatulanga mai e tau bea to finga mo le temini nei o la auxilia ai tonu lava i te teifonu o whawai tonu sifuiva ne ua mautinoa sile atu o au fia o ia ini te fono o au fia to di o la to ia sa wale te sa me fina paket ma le se tau mai le lisi ato ma lisi nana to la winen tanga luenga minsta o tinam ta mai ta awal melena merka penete tolu suritu malo mai ana fatulanga la to whaiunga. E iei isi o tu malo o la iei whaipule, e iei isi tu malo o la iei e no palota. Na fua uma whaiunga ne i suenga al komiti e tu sa i performance. A la tu sa whaipule wale to e o mai. Ea ma la toula la sa whaipule temi nei a wale filfilia ono le fale tonu o lato performance il temi le sa iei. Wa la iona filfili ista ngata sa lato interview fatasi.
atu le palaptonga fale Samoa. O lea whapea o le 1 miliona lea mo fausia lea o ni mauta o ai ma hoi lea ele iaini o lato le mauta. Ia o nisi po ina whai o na fausia ai ia o le asas o le a mawhai o na toi fausia ini si whale ke a whai e tu a tele tonga le ai. O le ase sila ale mtanga ale whalapatonga pena whaise lato sa ilinga i le tūlang. Paual mea upasir ka peneta 1 miliona mo le housing. Ona watu lole ia lato e whaatino e lato lato criteria so wha moe moe. No ngā tupe lava ia tangata whainga luenga guarantees assurance, tōru suruafe, 5 suruafe. Whaatangata whainga luenga e current tawaina le loan. 5% il tausanga. Mo fale. Te wha leia mwhale fau. O no ngā tupe mo le wha mawina i whanua. Wha mawina i whanua no ngā tupe lana ta i se lau wafe. I le luse lau 5 su wafe. Ia, no minga ta uloa current tours whanua security lo minga mga o mia whangua. Mai o leo whaatulanga i se lau wafe i le silua se lau 5 su wafe leo whaingol no ngā tupe. Mai mana o mia la ia pepo whanua e wha mawai no ngā tupe la poa ia. Ai lai lalo a le Samoa housing la tau criteria terms e whai no ngā tupe ia. Sili mua na kana ufi. Se ripoti wa mai usi. Se tasi o sa malu na lo na fete. Wa molia. De ngata o ko ni fa du ko. No tu na le usti. Ko ni sili na na. No wo mai le ni poti na ko ni. Ya lisi na e. Ya sisi na. Ia foi whawhitau o tūlai mai i tau pula mele e nā tō mana mei na Ia, ua le masino le mau whawhitau li tātou RSE le tasi wha ua matua te lea li tau whai sort out mai manatua se ngaluenga tele le la toi whatulanga le tau sang fau. O ai tino mali liu. Ia leo tātou vai ai. Ua msalopo wala latal tōrus furu tino mali liu fo i mai. A le mea lar sol tu la fono lea mio matangala lea. O na nā. Wala ufasaina. Ia maltulanga la lea o mio matangai o na nā. No le whai me va lea i le siusio manga le la tau te iai. Mai hua avel whaatonunga malosi i le ministau lo ngafa malmta upuni. E tauna toe whaise fufuanga malosi tau sang fau. E fōlinga mai, e leo muri tai la tau na ave i eil whaatonunga le RSE. I criteria na leina mafua o na ave le upulea. Whirwhiri mai nu umawhio anga malanga. O le mafuanga na ina ave le mele i whirwhiri mai nu umawhio anga. Le anga fo e malutu la fono nu umawhio anga i se tangata e sau e alu. A whapele la tapena e se i tū malo se malanga. E whirwhiri mai le i tū malo o tangata e o. Ma le tangata e teita i al whainga malanga. O lona winga, e te alu. Ala wai au lape o la watu. O le mea le tupune, e whirwhiri mai le i tū malo. Na mai ane a whiri ina i e piel te itai malanga. Ma mix solo malanga o i le tupu le whawitauti. I le taitai ustai le au malanga i le taitai malanga. Ai se au tangata mai ima o le tu whatasi ma wai malanga tasi. Whawitauri le au mai tauina. Ua pei fo i le ua taa alo i la tau le ona ngā luenga, the employers. I tātou tangata i le manao e watun tangata fau. Ono nei le tūlanga. E watu to e tau au. Ia mai el tūlanga lea fo i lea
e le tutusa le ngā ioi e tangata fau ma tangata walewa na ngā ioi. Ea ona whaatulanga mai le mana o pela tau e watu tangata tuai ia sa masani na iai. Ia ma whapena aina na whaasoro le leia la tau ngā luenga e ilo nei tū le lei tūlanga lea. Hau le si tū, wa le to e mana na o vo isi employers e watu tangata tuai. Leanga o tangata tuai, wa la tau a mata na complain i mela e whai la tau ngā luenga. Ua whelanula nua i whapena le manatu le sau. Alfa moe moe la vai, a whai e alu se malanga a toa mo fafo. E ta tau na o malitali tonunga, e ngā lulu e whatasi. Le aise me tupu e le tau vale aile tunu. Ma ia le lei results e la tōtu e fwoi mai. Alfa moe moe la vai, ia whai se a ia inga le lei. E le lei mo le employer le sau e watu tangata. A sili eina le lei mo tātou. E le tatau na sili ifo le lei. O le tangata le sau e watu tangata nei lo tātou tangata i e watu. Aisa. Te le i o si tiang o le tamau a inga o atu nuu le a vei tātou tangata. O lo maua talu tātou por kalamene o le RSI. Alalme le tula i mea tātou. Na whawhitauli. Le si mea o le aini tangata e whaia tātou whi au nei mwhato angam tātou ati nai. Wa tele tangata wo i fafo. A le lava e tu ua banor tātou malo, excuse me, ona e manatu. O se atina e tāua mō tātou, peitai. E le avea fo il tātou tūlanga, il tātou nau i le mana ongo tangata e o. A o le whaafi tauri lau tele mō Samoa, o le inta tangata whainga luenga. Te le whaafi tauri. E nā whai lau tau mali nā whaafi lave, o tele i mā ua nā whaafi lave. A wale tasi, wa whai so. Na o le tinga ina i o tātou tangata lai o liaison officers, mai se tātou tangata Samoa lai o ifof so soni ai o. Ma tātou community Samoa lai o. Ono le taun whai pui la wari ia. E tasi a le a wala taun whai, whati tier wa lele toi whavoi mai. Ma o mena lela a tātou tā pena ia i mo le tausang fau. Whatulanga fol tūlanga o lo o iei labar ngā luenga o le whiriwhirina o malanga ia. Tele tangata a ngai mai nei, whiu whatali malanga. A e pei fo le piki lungo le tūlanga keng ia malo visa o piki. Ia ele tauna tupul nā mea. Ma tūla i mai ele tele o whaafitauli e male tali ngā e o la tiro ele tātou malo. I tausanga fau, i whaatulanga na tonu e taun tātou i auni to e tupu mai whaafitauli. Ia, o ka upu tuturi loa lau fio ma whamanuri. Ia po mai ia se whai unga le te rori fo saksi ni lau fio ka lesi vai aso. Ia e se i toi si atu i lau fio ma tau o tau ai ina mi poti a New Zealand e sa whati. Le ai. E le tau nuu mai. Whapea i anuali le whapea e... Oni anuali. Le whapea tau nuu mai e le... Whatatanoanga whatau nuu e lato... Tāpenanga le tau na mori me le malo. Aro whatali. Leo te whatali i te mine. Le ase finanga le lau fio mai. A fia o... le ngata o le wau mana wipoti o le awhia o se tasi mai ni ngai no le quarantine ia e leo nami se rai ko i le awhia ko i se tasi o tangata whaine ni na mai no fiso tiute ia a lea fo i le to lua whaia o mai lea fo i na o lea i leo leo i tau kula na lea i le awhia o tangata whaine ni ngai whala o whasa hai ni whamoto ai ko a awhia fo i o le effective vai ia le fofuanga voi le talu na test drug test uma ia tangata whainga wenga malo. Ia, na ngona le nganga popole i le tūlanga lea o le umau e fonei. O lo iaia afianga e o lo whainga wenga malo. Mai o le tūlanga ai meise ala tau nei o le whaingaluenga le pora. Tiute,
ia ma le tātou biosecurity. O lātou nei. Lātou nei o le whai toa lātou te siaki ina o loa au ina mai fafo. Ia le mai tau atu nei. Ia. O le la e awhia le mtau. Mai o te whaftai ua maua. Mai wa umana avela o whatonunga ma losi leo leo. Awana i toa solo muli e se whai unga. A mai ka loka umakakangi. Awana i toa tu ua se abanoa. O la tau nei, o lo vatur whatu tuanga le malo ia la tau nei whailinga luenga i whamaoni malelei. A leo mai tau atu, ia le kiola te le tau mwhai pui pui le awina mai o me mai whaf. O le tau solo musa ia la tau nei, le ui mai ia i o fuala au whasaina nei le tunu. Mai o le ufa ngā solo lava, na uto whafonga wa tele rates a leo 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 wat. A nei rates uma oka. E le ai se rates e fo i fua. Tele fo la ufa saina o le eisa, o marijuana, o paipa, o mea uma, matulanga o le umatua o iele lo loto, o te mini. Ngā wenga lea. Sa tauna matua wha amalu sia se futau sanga taluai. Se manu e le mafia fia le mele alu te mini. Ia le lau wa tu, e le walia i melimele, e le ai se rate na alua leo leo, e le mau ai se mea. Al whanono o mātua, tō lua, mar whanau, e iai matilo ta maiti i ato o mātua nei, o lo iai umamene i ton. O se tūlanga la matia le nā leo tato iai, o le mefo nana o whama mawha le, tala noanga ma sui o nuu, sui tina o nuu. Ma le tala noanga fo ina whama mawha, ma le tala noanga whaini il tai ao, directors ma chairmanship o le tato board members. Tato te a fia whatasi level sisio manga le atunu. O lo loma nei le aso lua, vai aso fau, le whanutanga whapitoa, whaia onga umo le atunu. O la al ka peneta e whiloa i mali i matamaita i whaia onga lava o le atunu. Aisea, o whalea onga, ma whaia onga, matamaitia onga le simele wo o iel te mine. Ma tau ana whail wha marusinga al tātou malo, e re taunto tu whaua. Ona tātou nunga oka, mata ngā tele, lua whaia onga, la ua umato lua, ta māma le tina o tangata e whai, ai. A le mai tau atu, talo whai. Ia o ala me o lea o i tamaiti. Tātou sila ia i le critical o le mele o alu. O a me ia o i tamaiti a tu atu o tangata o lo fino ngielo na mawhau i whala au whasaina. Ai peo no whai atu, e reto e tau mua alo le malo. La ngā i mea no usainia nei fo i lesi Warren Nate ne so. O le wha moe, ia ngā i leo wha au au susuenga nei. E le to tu whaua. Mai se le teimi nei o kirisimasi ma le tausanga fau. O whea i peo no whatu momo. Peo kiri vanga o le suka le mele watu. E le lei. Ne le lei mo le tunu. Peo no whai atu e awhe rua se lauta ngata wa whale tonu ma fau. Di poti na le ofisa of Amsinonga. E le taun tato no fonofo mtato tiutira mta upuri nei. O le ngā luenga. Sa tauna whau, sforu rua sūtau sanga taruai. Manu se whapene wa tautu umama ina le mtau. Ia, alfa moe ia o le la wha solo. La umana ave le apopo inga le viso leo e whaipla test. A mata mai loa le tau sang fau le engol fono wha solo umal pane mene. Ka peneta ato wha solo. E leise si le whai al test o mene. E o fwoi a te au. Tangata umma le parlemene atoa, tangata umma a mata mai nal mel. Next year will be a hard year. Tu malo sil tato malo. Tua whaia ia inga umma, mori pui puinga le walu mo tato. Alfa mo mona. Anga la tato walu kirisimasi ma tau sang fau. Ai leo malo lo leo peno fatu, I just sign another warrant e am leo.
mo fa mo le o me ta sia mala o po inga ia vai se sia faina tulanga le ile ole ka mo le tu sa fa ma mi te o le ba mata ia le si tang fo ko le ana le no tang fa le ele fatela no ina ele yo mai fosse pepar ka peneta se i fai mo mo fa fita uri la tu e fai mo mo tu lang o tau fa foi nom tau pulai mtanga lwenga e na si laila ia po ila tolo fa maoni fa tinongo ngalwenga tu na ila io mena tongi ele se me fenta ai se mai ia ingo performance ma me uma na fuale ia il tato mele al tongi ele se me fenta si o me fengo fina fai ia la fena tongi ele o lele performance tato fuai na ele fa pe na le tupe aru vale le malo ele le fa tinungo ngalwenga ta wan tato matai tu fuale fa manu yanga i lungo le tali mai o ngalwenga le te fai ele lei mo le tunu pe lava ele na leo fo taun tato vai upu foi na avel pisa si vai tato performance engagements e fua na inale si tanga fua foi na fa manu yanga tangata te to tasi e la me tu oi pe fa pe la fa na uni me le leilo lo to tua wala ngalwenga fa ti sini tutulo ono ni sa sini dia lo fi man tau le sa fata ni asitu la na ni tu le sa sa ni fi man tau ua a mai le poti le komiti fa pitoa mai fai nga fono inai o le atufa i tangata taito tasi tupe o lono winga fai tau a fai tangata na afia a fai le tu malo sa fata tasi lua masi o mai lale lato watafata itai e tufa o mai sifuru miliona lea i tangata anu malava o sa fata e mai si le pito nu leo ta fito ala le sa pito isili na le afia lona lua o pisinisi la afia Paul tulanga fale tulisi o le tu atu tangata o ta ele o sua o sami manongi fa le tonu ia o el tulanga la matia i la toama fau affectness ia matulanga na ia la sa ia fa mo ese fol fa manuanga tangata te to tasirenu ese fa manuanga a pisinisi o lo afia e fa manuanga tulanga tangata fo isa fa lango sami ona la fianga o le to tau ma fa se sea po se tui po se funga po ni tau ia sa masani na maua o ina la fua na ile la to assessment ana mai la e ta we e ta mai ma avero kapenete pasia o fa tu le ai to o tasia tala no manu ma fi anga tau ia o le fa mo le leuta ti el fina ngalo malo have a last consultation e le ia al pasia to tato malo ana ma li fo ila to ia ona fa nga solo lo le ma tauna vave tar sia ia tu di fa ngol ni tau sanga ale ai o le no winga le amatanga tau sang fo e mau o mal so so ni sfur miliona le la tu fainatu gabinete o le consula o komiti lava le tuna o le Paul Fenga vaile na mai o le fa inga mau tangata te to tasi ma le fa inga mau pisinisi te to tasi a le tau fa inga ma le tulanga le sensa o le tumalo o le la mai tulanga tu singa ngoi na ye te mil palota ma te mil tu singa ngoi malo e na mai rola io o le tulanga e loi tangata te to tasi mai le tangata matua tau le pepe o ina fu le fu e le fa manuanga maua sa mai mo ma le mele o le household a inga e a tato tiro e le pale ni le mele o le a inga to fa ma le a inga to sufa ma le a inga to vasfu
e taulana o individually tangata te to tasi ina ia mawhai o na maua umafa manuianga e whea i tūlanga o tufutufaina o tupe. Ina ia manuia tangata i tō tasi, ia manuia ile lau tele o le tūmana. So will the government be the one who will be distributing? O le malo. Mai a pasia mai lor whelo inga mulimuri lela a whea ngai mali tūmalo mal komiti. E o na ngawharola i al komiti mai a inga ia sao ma ia wha maoni le tufaina. A mai identification o tangata taito atasi mai o la asaini i tue ngā tūlanga lea. A uane i o pe o tato tai lima suta la volen tufa o tato national ID. E ovane e luas furu afe tangata e ova. E li lopo i kanga kai o over population o Samoa. This will be run very carefully. Ma assess le lei. Ina ia sa o tangata saini le tangata o mawalan tupe. Ia mauane in tangata e duplicate. Ia mati tangata e tau ingoa e le tangata mo. O te talitonu ua ngawhatau li maina al komiti. E whai le mea mi o tonu. Infantino lato tiute accordingly i le au whainga o le tusinga ingoa li tu malo. Lono winga e tauna so soani sui o nuu. Sui tina o le i tu malo. Tu fatasi le tu fatasi ngol mele o tu mo le malo. In whailor whainga mo namuti. Ia e nisi rosi. O kai ku pere kariera lo suani ia so. Leo mai tawa tulu wa pasara lawi ofisili kana mingo wa malu o la ofisili na o leo joy se variation ile tofinga o le CEO lo ye pon leo wa ngai ala na contract Tu la ima lor whainga malo whiwhiria. E re tu taria mene variation tu wha a wau stemi. Wha a wau wale no fo inga le wa umal kon kalate. Na mātou tertunung a umalolo kon kalate uma. A wane tu whaini variation. O mele le whea le mele o variation. A whape o ele la tu whaila variation a la te CEO. Ona e lala le tu whatau ave pelo tu te wha CEO. A le fo te alu interview. I le whea la mo la tau i o le interview. I e tutusa le wa ai e tangata la whai le interview. I le au waenga le whafo i le o a whia mtanga lu. Ngamal tangata le sa whai rungol no foa. A wafo i o le la a ave laval me le o le tau le i al tangata le sa whai no foa. He's going to have all the credibility because he's sitting on the chair. E whawhea la nei tangata i e tau mwhai mai whafo. So let's have a level playing field. Uma lor konda late malolo uma o ta pena lato interview pe to fi interview pe to fi palai. Me forna le fatino kom sino le na uma. Me forna le fatino uma lor kon kalate uma na ai associate CEO assistant CEO umtanga lenga ta ovel ngalwen. Ai wa manato le film ta upule ava pe le to fi palai le sa vem CEO. Alo ta pena leila na interview. Na laina tutusa umale mai si tangata ia ta pena mai. Ua le tulau lava. O lai lava sa whai lungol no foa a wa umalo na taimi. Ai whawhewhea la le tangata ia ta umwhai mai lato. It's a bit unfair. Umalo taimi uma. Ia ai ta pena le interview ia mo lato. Umano mai umale o lato. E o whaatasi lava i le channel le tasi. Whirwhiria i lau interviewers. Ia peo le manatu le na. I le to talia ni mene i o variation. Umalo le taimi o tangata uma. Ai ta pena le tangata i al whaila na interview. Ai whaili tūlanga lau ta sia o mai la tau lo opalai sewa no. Ua mai la tau uma la vamole luma nai fo. E le to iei ni mei o ni variation. Se i whatalitali ai a se isue se pulisiri. Uma lolo taimi uma.
whasolo ia ACO e tau awen tanga luenga ia alu o ia ta pena lau interview ma ta pena le tūlanga o le te whenga i mana isi fo i tangata le tau whai me la to be fair, to be very fair mo la to umolo interview. Yo te yoana ka lase tu e te au ia mātou siri au a whionga. Leo tato ia i vai tau o le waso fia i pisi fo i o whimalanga inga le wā o sabai ma pole. Yo e te tuloa tu lava lawa whionga ia o le ase tala mai le wā fo i lea sa fua fo i o whenga mā o leo mai atu. Wa le sa fua po le masina e ni tauna au mai ai le tulanga la le lawa whionga. O le waa lea na whaapea e mai, ua o mai le whaamtalanga le whionga le Leeming Star. O lo iai ia nei susu e ngalaiti o lo te tau whaatino iai. O no le whatoa mau atu nei, e te le tūlanga o le fisiringia o le amenga o le waa lea mo tātou. O no le tūlanga fo i le whaapea i le o atu o toa tāpenanga i lona saunga le mu. Ia mga whatauli maina mo le vainu. Ia malitulanga o lo iei te mire nei. E le mawhai e le waa lea na urwhale i tātou wafu. Whaisi te leo le waa. Whaisi papa o wafu. A le waa e whaisi ona te le tele malitulanga la lea o le whapea mai. E le iei se teimi na tātou whaungai nai ni waa se lua. Capmarangs. Te peo alia. E le lei alia o wala iti o me mawhain whatulanga. Au se wa te le whapea i se tūlanga. E lua ni wa e whalangolango iai le te leo le wa lea. Ia male so tanga i le o ngā tonu. O mai whaamtalanga i atea ua ina le to e fsiringi ai i tūlanga o saunga le mūma le tunu. O tele ngā luenga u whai le wa. Ma ua mai tawina fo i le tūlanga ua watu ia se suenga whaapitoa inisi o company e le ia la tau le to mai whaapitoa i Marines safety. Ma o lo whaatari te mire nei, o lo whaatari polale sia ia inga whaapitoa na maila i o se whaunga muni muni. Pato lo lafo i le whionga i le minister o Baal Tato Malo, le whionga sui parmi a te lupe. Ma se teimi na te lola o te pepal kapeneta e maoni ai i le taunta to o tau mate. O le vai nuu leile va o polima masavai. E amsalo leise si o tau na iei teimi ti e teimi o teimi leanga. Tato va umma le il teimi nei, mo va fo ia tasi le holo le va. E le iai ma se tato va mua e fa pe lua ni va e te pel tūlanga le whausanga le o Capmarangs le ia tātou. Le iai, ma le tūlanga le nā le whape ma le ale le tūlanga le. Ai la whaatali e pēr, tātou umma o le whaatasi. Wha umma tātou le o whaatasi. E le ingi whape whaalua e so. Tūlanga ma le ale nā, mai e le whaingo whira vainu, o ina ne ta ule vainu. O ina hoi pito i siri lava o na sou pea o iaso leang. Ia, mao le wha moe mori na, mai se i tapena mai se i poti alo ia muri muri le whionga i le minister o waa, whionga minister o ngā luenga tele le whionga sui pāremia. E an wha mani no tula i o tūlanga lea. A la ua i el tūlanga o lai peso su engal temine. E tūlanga lava lea i whala au whasai. O no lea sa o te mantua lea sa i nau sa noanga. O lea lai lea i ia le vai whapito kai e screenings. Mo tutu i la lavai. Ina ia mo te noa si a ke i le au mai o whala au whasai. O le sina mai no la whisiri. Ke le toi sa i mai la ia mo tutu a o i tutu i la whapea i leo na tō. Rolo o mai le le esi. O lea singa tō tala pe sa so tai. O la ua sosa ni mai tutuila. La ua ile warehouse. Ma la fu fa solo il tato screen. Al tato screen la.
ia inga le fai o a whapelo o screen atu i o a lai masalumia. I le tau fia i tutuila. I le tau fia i tutuila. A ua iai le red flag. O le red flag le na, e whatoa whatau nuu mai ai ni. Ma whauwhaunga lea. Ia maua le tangata na vifo le pusa. Maua ma le tangata le pitia le pusa i ni. Ia ai lua le tato maa le la tonki. Ma o le whautuanga volna na mai la latou o lewa na latou ta pena i mea nei o susuanga vapea. Lena laina maua isi mea ia na maua nei na advice mai o. Wa ile ato pau lea mai. Ia ma latou e o loo maia. Ia lea lana whatal tali. Tangata la koe piki ia le ato pau lea. Aela ku. O kaka o quarantine. Ia se i baila kaka o mafia fia o whale kongo. Ai ua lewa o na whai. I tato si silala i te leo le whale tu. Ai o te lola ua la lango mai tu tuila. O le vai aso foile na te nei na pasi alo i el kapeneta. Masini wha ata fau uma mo le ofiso tiute. Ua ta penal tato malo i le tue fatalia. A mai quote so masini nei ma wha atau mai lo masini nei. Mo malai wa lele, wafu. Ai mai se foitu langa o le tato post office. Scanners. Ia matua i wa ili le lei le mele utupu. Mai e matua ofo loto. E le ai se rate na alu e le mau ai se aisa. Ioi, e matua matautia. A ta vale feo i tangata. A fale a fau e tangata. A tangata e le e fai ngā luenga tangata. Ioi, upei ni sifi nei tangata. Ia, o le lavo ta pena le tato fai ngā malo. Le tu sili na ta ua o alo mawhana. Ia, e mau atu les tangata e to lua te ineti a to tasir to lua. Ia, tato vai e mtau tio le mea. Ia, o afianga na, o afianga mata ngā na. Ia, o tato taun whaine iai. Ma ole mau la tau ia e asa ina ia rates ma mea umma inisi fo teimu alu. E le ai se rate e le mau atu ai se teni titi tala vau. Tonu o fale o tangata nei. Ia lona winga, o mea lava nei e faa ula. Faa naua le atunu e whaia mionga matanga. It's very bad. Ma e tauna matuatu lai whaatasi ai le atunu atoa o le talo sanga lava le ave pule mamaruari imwhai pule. Ia me se fo i taitai o e kalesia o nuu mafioanga o le ngā luenga tauna sila whaatasi ai sa mo umma e le lei tātou umma tātou te whai whanau umma. Lasau si sila ma lasau vavai a fia se si au whanau teine ai se a whanau tamaita. E le mwhainta tali, e le mwhai le lei. Ia e lafo atu fo i mātua, wa mena o responsibility e mātua me nei. Ia e pei lava o isi taimi ia walu atu e mātua, ale o vai e. Whawhiwhena mai mota maiti le whale, e ta lai ato whe a vea ia mātua, e whaura lai e fuala au whasai nei tonu. Whātonu ina lo fisa o leo. Sai whamatala, awa nei toi teu ma whare ni upu, whamatala me le atunu. Ia i loa le atunu leo ngā onga o le mele ua iei, mai sean mele mai whafo. Mai o le anganga le nā, ma le whamoe moe, tātou a lofa i le atunu, o taun tātou baai, me o tauna whinau e fo i a temi nei. Ia, mori le ngāng whaftai, lau mai sa mo le nei fo i tūlau le fiafi. Nanga lava malfa mo nei pol kalame nei manino ma malama lei tulanga umma imta upol tupul tatu watunu. Mole at foi fa ftai tele tulanga tapo i mai e me se le talo mai le au no ala fu fanga tatu malo. Aftai fo fa una manuel fontanga al parmene. Sa tatu fenga il ni vaiaso. Ia e le titi foi tau manga fa mo nga sa fai on tula fono taua.
Ave senga le nota le leo Samoa mai le fu o liuli. Ale malo e lopa le tatou te na nau ye fasa sa. Ya mai tau ina fo ile telefoni se fa fitau ya ona o le malo lo si fo le finau le si tu e o ile mo le nga fa malo le fiongol fong ftela ile la volu non sa. Ya fa pena se la ngona le fiafi fa taile mai mo mai. Mal tal tunungo la tatou tu di taul tatou por kalame le nei. Ia ile vai sa fo mo al nei tu la o le atu mo ongol fa ingol nei vai aso tatou fisire fa per tatou por kalame masani le nei. E fa soi fuia mai manuia le fiafi.